Anya laki din! Nay, mare, apay nga gwalwalis ka katrabi eh. Ha? Taapay ko, mare. Dakas ka de? Kasla saan ka matabak-baketan? Anya? Apay, saan aya nga imbaga tinaganak mo amay parit ti agwalis itirabi eh? Pamati la ti tattao idi ang gaday ta kumare. Di kan tumat nga min mamate. Dakas nga ro ti agwalis itirabi eh, ta iwalwalis mo ka no ti swerte. Nagado ka nga. No kayat mo nga agswerte iti biyag, mamati ka iti ibagbagak. Awan mat mapukaw kan ka no agtungpal ka kit. Tsaka mukan ka kumare. Anya? Pangasi man ta sa anak nga iramraman ka dagiti pamatim, asaan mat nga anak kapapati. Anya laki din. Anya dyan nangeg kung nga ibagbaga ni Aida itay. Bakit? Kunana, adakas ka no ti agwalis itirabi eh. Ha? Para kan kwa na katdakas, takas la ka no iwalwalis ti swerte ya. Naggadukit nga amuna da dyan nga kumarim. Iso siguro ati pa nakabilin dagiti apong na. Ngamno siyak, anya aga po sa anak nga agwalis. Kat nagadungarod ti wara dagiti ubing. Isuman. Patsim mo da dyan kumarim nga. Depende la tamot ati pa nagtrabaho kun pa nagagat no maipapan iti swerte. Punreta bakit? Sa lamaal-ala iti saan apa nagwalwalis iti labi iday ta. Anya laki din. Ay, dayjay at Jenny. Isu nga awan ang asin suwanda iti biyag, gaputasan da apat dyan ti may bagbaga kadakwada. Ne, anya ka di maninday tang ibagbagam si Kaida. Apay manin anapan kadagiti karuba ti saritaan. Idi rabi nga men, nalabsak ni Jenny nga agwalwalis. Imbagak kan kwa na, adakas ti agwalis iti rabi. Sana mamati. Anya? Kunaday di apong ko, dakas at talaga ti agwalis iti rabi. Tamay walis mo kano ti swerte. Tila da kamot Aida. Nagadulag manin nga. Ne, tamay sa kamot. Ibagbagak lang arudan. Awan mat ti mapukaw no bilang tatong palam. Jak amuken Kaida. Apay malaala ayat ti sana panagwalis iti rabi ti swerte. Ha? Depende la tamot ay ti kinagagat, kinasarot ti tao. Anya lagi din. Ale, may isa kamat kumare. Ha? Apay kumare? Agwalwalis ka brabe eh. Anya? Tapay kuma, dagis aya. Awan lat nagdumaan yung ni Jenny. Ha? Apay, saan aya nga imbaga dagiti naganak mo adakas ti agwalis iti rabi eh. Dakas ti panagwalis iti rabi eh. Takas lam iwalwalis ti swerte. Si kaki dimot kumare Aida. Anya ko matidakis na ti panagwalis ko iti rabi eh. Kita dungarod mo ti wara, dagiti ka anak ha. Kat mabalin mo mat nga ipabigat. Si ka talaga Mari Aida. Apay nga ipabigat ko pa ilaang nung mabalin ko mga ramidin itan. Patpatim mo da ita. Ay, awan at talaga tinagdumaan yung iti dayjay at Jenny. Ako nakmanan. Pamati lang dagiti sadot at tao diti bagbagam kumare. Agawid ka kayo din. Nagado ka nga. Natatagwali sa mampay. Tasakam. Ay! Adaman ti saludsudek kada kayo, nana. Ha? Anya dayta? Apay, pudno ka ti bagbaga da nga Aida. Adakis ka no ti agwalis iti rabi eh. Anya? Iso mga minti kanayon na nga ibaga. Saan lang nga siyak tinang ibagaan na iti dayta, nana. Adu kami. Anya laki din dayjay nga Aida. Depende la tamot ah. Kanayon na nga ibaga at ipanagwalis ka no iti rabi eh. Kat malas. Takas la ka no iwalwalis ti swerte. Karugit na kijay. Saan nga swerte nga eh. Patsam mo dayjay nga Aida. Iti da ito akinabakit kaon. Awan pa iti napuotak ang nagmalas iti biyag na. Gapo iti panagwalis na iti rabi eh. Anya laki din. Isumot lang kiti kunak. Ngamda dyan nga Aida. Ipaturay na ta muna.
Ay, patpatsem dayjay. Awan pa'y tinasayat ang maisuro na itipada na aparswa, salbag. May samot dayjay ang nagalas a bakla. Isu siguro nga awan aasensuan na itibiyag, ta may samot nga awan denggen na sao. Ne, tairamraman mo manin da dya bakla. Apay manin aya. Binagaak adakas ti panagwalis iti rabi. Ngam, nakadkadlaw iti rupa na asaan amamati iti bagbagak. Anya? Kurang lakit katawaan na ti bagbagak. Yak amukin kay da. Naku na maday ito tibilin da di apong mo alakay. Dakis nagwalis iti rabi. Ngam da dya nga apong mo. Nagswer-swerte aya iti biyag na. May sakamat! Yeah. Imbis apatsyon ti bagbagak, kas kalamangin insulto. Kasla kay lakulto. Saan ka ngayon insultuan ay da? Agsalsalod sudak laang mo. Anya laki di dahi tuyang. Sardangan nakman di, no? No saan mo kayat amadusag ka? Ah. Ay, panawan naklangan ditoy. Salbag kakit day. Kaslasan kayo mo't abak-baketan nana. Nay, alya ka din day tangay bagbagam ay da. Apay, saan nyo nga mo adakas ti panagwalis iti rabi ay? Ha? Apay, saan nga insuro tinaganak yo ayaday ta? Agwalwalis kayo kay rabiin. Iwalwalis yo lang ti swerte no kasta. Dadaan sa mo ti ulo bay da. Anya? Bakbakitan ako, ngumawang pa tinapuot ka nagbalin amalas ti biyag na. Kapulang iti panagwalwalis na iti rabi eh. Anya laki din. Apay, saan nyo ang makita dagita bagbagiyaw? Nagpapadaan nyo kada bakla kunday jay at Jenny. Saan nyo nga mo ti maisuraw? Adiya, sakpay at talaga ti sana pa isuraw. Ay puuna yan. Dita kay manlangan. Ala, agwalis kayo latang agwalis. Tapno ad dapay nga agmalas kayo iti biyagyaw. Ay, di kay amo ti maisuraw. Masaya ata nagawid kan. Narabyan ka manayin. Apay aya, inuray nakpay laang. Di ka pala imo na naturog. Inuray ka talaga, tainyuray ko king katiwara, Jessiled. Anya? Unay kan ay da. Nangan ka iti nagsasamit, Jessiled. Sakit saan mo at dinalusan. Nubigat ton. Anya ano bigat ton? Ay salbag ni. Alangan ang maturog kay jay. Ado tiwaraan nga ng timangga kas kadaan niya jay. Nagwaya ngamin dito kusina. Ngumno apay nga ijay kapay laang nga napanangan. Nagadu ka taparikot mon? Ibagbagak aya si katimang dalos katsyakmat. Alang aron, inkadalusanan. Hindi. Apay, may isa ka mat, asaan mo nga amo at dakas ti panagwalis iti rabi eh. Isungarod ako nakainton bigatan. Anya? Kas iti kanayon ko nga ibaga. Dakas ti panagwalis iti rabi eh. Sungainton bigatan adalusak day jay. Mauwatam. Lakay! Lakay! Umay ka man ditoy! Darasam! Awaya, rabrabi magkagpukpukaw nga. Ada simra ka nagdakkel ako ton dito'y lapayag ko. Anya? Marikirik na ka talaga. Nagdakkel ako ton. Basol mo mutlaan day ta. Imbagak nga mingking ka adalusam tinanganam. Ngam nagado nga ibagbagam. Dakes, tagwalis itirabi kong kunam. Anya lakit dinaya dino. Sinarek lang arudan ti kuton tilapayag ko nagadupay lang nga sasawamat. Udno mo tibagbagaksan aya. No dinalusam kumatinanganam dito'y silid. Awan kumatinakuton dito'y. Naturong kalat ta dito'y nga oras saan mo pa at dinalusan ta ko na madakis nga rod. Anya nga ita. Sinirek lang arod ti kuton de talapayag mo. Ha! Awa na talaga ti sirsirbim nga asawa. Dinakpayam mo nga sakit. Salbag ka. Alamat na. Tulungan na kung dito'y lapayag ko. Hey! Makamuka di talapayag mo.
Dahil ita ti ganabam iti pamatim ama iparit agdalaw so nagwalis iti rabi. Di pa laki, mapanaming ako itong talapayag mo. Nyalaki dyan. Nana, pang-aasim man tatulungan na. Nay, apay ay daan at parikot mo. Ipigpig samtiag sa una na. Diyak ko na'y mangigtibag bagam. Apay natulong kan. Un nga rod, Nana. Anda nga min simrek ako ton dito'y lapayag ko. Sapay nagdakkel ako ton. Anya? Di larabi, Nana. Nagsakit na talaga ti lapayag ko. Sapay day dyan matadino. Awan bibiyang na kanya. Di nakpay matulungan mat. Taapay nga men. Anya trasaw no apay anakastrek ti kuton di talapayag mo. Kwa nga min, Nana. Amo yung matan. Dakas ti agwalis iti rabi eh. Iso ako nak nga ipabigat kung ti panagdalos ko iti silid me. Naturog aklatay jay. Ngamni, simbrek matan ti kuton dito'y lapayag ko, Nana. Ay dapaw ay da. Day tanto mga men ti patpatsam. Pamatila day tanagiti tattao asa daw. Anya? Day tanto mga men ti mulmula iti panunot mo. Anya nga ita. Gapo iti kinasadot mo. Agparikot ka lang araw. Anya laki din. Nakadamagan mo't iti day talakay. Di tama nakaluba. Anya laki din kat gunggo na. Nagkuna nga men asaan na awalisan no nasken mo't adalusan. Amumitin na dyan ako malim. Mamati la unay adakas ta agwalis iti labi. Tama iwalis ka no ti swerte. Anya nga ita, no kinutong tilapayag na. Isukot tinang ipaikan ko na ati pagparikutan na. Tangalod ket. Kat, naikat nga tanti kuton ay tilapayag na. Saan pa ka no? Baka gay ay-ayam pa lang di unig Isumit ako na nagiti kaluba. Adda di tabalay da nga agpalpalikot. Gapo iti dakil ako ton nga day tilapayag na. Kung kuna damit. Anjala kit det. Sumungsungat ka pa ilang nga maagkat-katawa ka. Anyat gagaram dito'y balay, kumare. Nadamag ko nga men, asinerak ka no ti kuton na talapayag mo kumare. Iso nga'y mayak. Anya? Anya kumati kakat-katawa iti dayta. Makakatawak aga po iti aramid mo, salbag ka. Ay, di nakpagpungpungtutan, Jenny. Awan ti nakakat-katawa iti araramidag ka. Anya nga awan. Ay, apo aya mare ayda. No saan kumaga po iti pamate, mapamati ti sadot, awan kumati pagparparikutam ita. Anya? Ipigpigsam ti agsaw, tadyak mangag. Di ko na gunggunam! Anya? No kasapulan agwalis ngamin iti rabi agwalis. Tapno saan ako tunan? Saan ko't aday ta pamatim ti pangpangrunam? Anya nga ita, problema lang ti impay na. Aging ka ita, adapay lang ti kuton ni talapayag mo. Anya laki din. Kaya't mo asawan. Napan ka ibalay da, kumare. Wan kumari, pinasungadak ay ti makapainsulto akatawa. Ay kat nainsulto mo't lang, bes. Ay kadun bes. Amumot tanti panagat katawa kat makapainsulto bes. Ay, gunguna na kit di Kinasadot na lang da jay. So asana makawalis iti rabi Ay pudno day ta bes. Basol na kadimot laeng, nga pa nakastrok ti dakkel ako ton iti lapayag na. Pamati ti sadot at tao ti patpatyan na. No ado ti warna, apay kiti nasaan kang agwalis. Jakman na mo kan kwa na. Siguro. Itaan ako ton tilapayag na agnakam mo siguro, bes. Huwag nakam abes. Ngam no saan latta, ang mga no inton sumarano, kat saan lang alapayag na ti kutunan. Ang mga no ti silang ng tumutan. Anya? Katwan mat, no sarkan ti kuton jay mabagbagi na, jaklam mo na, yan niya laki de.
Kumusta nga, kumari Aida? Si kamat gayam, kumari. Wen, ako nga. Di mo kunain na nakuton mo day tamatam. Iso asan na ko na may lasin, salbag. Si kakit di man. Ang ko, medyo ipigpig sambasit na panagsaw. Tama nga no di ka unay mangag. Saan pa'y ngamin anay katidakkel ako ton dito'y lapayag ko. Naiina, tikunak laang gungunam. Anya? Tilan to mga min patpatyam. Surwam kay ding agdalo si Jabalayo. Aldaw manwin rabi, parbangon malam. Anya dita. Ha? Ita, day talapayag mo ti kinuton. Alangan kay di mga orayan pailangan, day ta silang mo ti makuton. Ay, jalamon, pati kere mo, mapo. Jalam. Si kakit di mat kumari. Putno mo ti bagbagak, saan aya? No day ta silang mo ti makuton, ang mga nupanawan na kanila kay mo. Iso asan mo nga orayan na mapasamak day ta. Surwa mo ti agdalos. Saan na kasi panagwalis iti rabi. Ti dakas ket ti kinasadot. Nyalaki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.